Takže čaute ľudia, dneska vás vítam u nového videa. A to byla moja sestra. Já nevím, jak si to spravilo, lebo však to je ťažké. To je ťažké spravit na YouTube. Já to mám také ťažké. A teď otevírám slámku, jsme na dovolenke v Egyptě Mars Alam. A dal jsem si také pití. Můžeme si to dát. To je můj kamarád. Jak se voláš? Fredis, dávajte mu lajky, odbery, dávajte lajky, odbery. A 23 alebo ne? 23. Fredis 23. A všetko malým? Všetko malým Fredis 23. A medzera a spolu. To dávajte mu lajky, odbery a vidíme sa v novom videu. Takže ideme toto ochutnať. Je to takéto. Je to dobré, je tam aj cukor. Sára, poď sem, jak sa voláš na YouTube? Baletka 3. Baletka 3. Dávajte jej lajky a odbery. Dávajte jej lajky a odbery. A tam to je takto. Toto tam je. Má takýto dres. Je to dobré. Aj Markus, je to dobré? Natočíme aj na tvoj nieco? Dobre, tak čaute, vidíme sa u novom videu a ideme chytať na Liptovskú Maru, tak natočím vám to, keď pôjdeme do školy, tak mesiac pôjdeme do školy a vtedy za mesiac, ne tento, ale keď pôjdeme do školy, tak mesiac budem chodiť do školy a potom pôjdem na Liptovskú Maru a dúfam, že tam budú dosť veľké ryby. A dávajte lajky a odbery, rybárske videá s Demexom. Dávajte mu lajky, odbery, je to strašne dobrý rybár. A proste... Dnes byla dovolenka v Egyptě. Acacia Swiss Marsa Alam. Na poutej do Marsa Alam, Acacia Swiss Resort. Tady máme. Je to dobré. A jo, natáča. No, takže... No, dobre. A dávajte odbery, lajky, teším sa na vás. Takto si tu lehnem. Tam je niekto. A tam je pódium. Tam sú bazény a tu je večera po túto strechu. Tam sú večere. A byli sme na večeri a byli sme aj na biliarde. Sme hrali aj ping-pong. Potom sme išli sem do lobby baru. Toto to vypadá. Tady jsou a ještě pod nami. No, teším sa na vás. A vidíme sa v novom videu, druhom. Dobre, čaute.